मडगाव बोगस जन्मदाखल्यांच्या प्रकरणाचेर आता राजकारण सुरू झालं। मडगावच्या पालिकेचेर आमदार विजय सरदेसायाची सत्ता। मात आता विजय सरकाराच्या नावान बोवाळ मारपाक लागला। सरकारान पालिकेत भ्रष्ट अधिकारी घाल्यात। पालिकेतल्या गुड्डू लसावाचो हप्तो सरकाराक पावता म्हण आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। बोगस जन्मदाखल्यांच्या प्रकरणाचेर एक एफआयआर जाल्या, दुसरी घालपाक शकना म्हण नगराध्यक्ष उलयता। मडगाव पालिका आमदार विजय सरदेसायाच्या हातात। मडगाव पालिकेचे बोगस जन्मदाखले दिवपाचे प्रकरण सद्याक गाजता। आता आमदार विजय सरदेसाय हाका सरकाराक जबाबदार धरता। पालिकेतल्या तंत्रीक विभागात खंय सरकाराचे भ्रष्ट अधिकारी आसात। पालिकेतल्या गुड्डू लसावाचो सरकाराक हप्तो पावता आसुये म्हूण आमदार विजयाचो आरोप। In the Margao municipality, without our knowledge, there are many rackets which are happening. This is one of the rackets which has been exposed. FIR झाल्ली आहा, ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचे and whoever is guilty should be brought to book. तातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावचे ना आमचे कडच्यान तरी हे हांव लोकांक खात्री दिवंक सोदता। मडगांव म्युनिसिपालिटीन टेक्निकल सेक्शनान एक व्हडलें एक्सटॉर्शन रॅकेट चालू आहा। हे एक्सटॉर्शन रॅकेट बंद करपा खातीर सरकार कांय करना। हाजेर अशें दिसता की हे जे एक्सटॉर्शन जाता ताचो फायनल बेनिफिशियरी सरकारांतले मंत्री असतात। ना जाल्यार सरकार तेच मनशांक कशें हाडटा हांगा? आर दे डुईंग दिस टू अंडरमाइन एन इलेक्टेड काउन्सिल and continue with corruption that has been the bane of this council for so long? I as an MLA, I don't have answer for this. I am even willing to say that any of my councillors, एक single तांचेर जर charge आहा, I can make them resign tomorrow. This much I am so clear. की सरकार हाजेर फायनल बेनिफिशियरी आहा, हो हफ्तो तांकां पावता अशें जालना। ना जाल्यार सरकार कित्याक हाडटा ते ऑफिसरांक? I asked the chief minister that the chief minister has found ignorance. He says no, I am not involved in this transfers of certain officers. मडगाव पालिकेचे नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेतल्या बोगस जन्मदाखल्याच्या प्रकरणाची एक एफआयआर जाल्या, पालिका दुसरी एफआयआर घालपाक शकना। प्रकरणाचो तपास करून पालिकेन मडगाव पुलिसांक इंटरनल रिपोर्ट दिल्लो आसा। हाचे फुडें पालिका पुलिसांक तपासात सहकार्य करतली। We had an internal inquiry and Mr. Herekar, the Chief Administrative Officer, conducted this inquiry and handed over the report to the Chief Officer. Based on that report, we consulted our legal cell also, and we gave a proper letter to the police saying that the non-availability certificate was not issued by the municipality. And then depending upon this, since the FIR was already lodged in this case, we cannot file another FIR. So this letter would be used as a witness when it comes to that, and it shows that the municipality is ready to assist in any, in whichever manner, whatever manner will be assisting the police to conduct these investigations in a smooth manner. इतल्या मजगती मडगाव गेल्ले कडेन मंत्री फ्रांसिसाक पत्रकारांनी मडगाव पालिकेच्या बोगस जन्मदाखल्याच्या प्रकरणाचेर विचारले। फ्रांसिस म्हणटा पोलिसांनी खोलायेन चौकशी करपाची गरज आसा। फाटले कितलेशेच दीस जाले मडगाव पालिकेचे बोगस जन्मदाखले दिवपाचे प्रकरण मिडियान उखलून धरला। मडगाव पालिका विजयाची हे प्रकरणाचेर विजयान स्वता आपूण जावन चौकशी केल्ल्याचे केन्ना दिशिल्ले ना। आता विजय सरकाराच्या नावान बोवाळ मारपाक लागला। प्रश्न आसा तो ही पाळामुळा कोण खणून काडटलो? प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। बॉक्सिंग लेजंड मोहम्मद अली संवसाराक अंतरलो। 74 वर्साच्या मोहम्मद अलीक अमेरिकेतल्या हॉस्पिटलांत उपचार चलतना मरण आयले। श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान ताका अमेरिकेतल्या हॉस्पिटलांत घाल्लो। लायफ सपोर्टाचेर तो आशिल्लो। फाटल्या 20 वर्सां सावन तो पार्किन्सन दुयेंसा आड झगडटालो। Meeting him and he has uplift your spirits and make you feel special. You know what I mean? It's just nothing like Muhammad. I never met a person like him. He say he's the prettiest. He say he's the funniest. He say he's the greatest. He's Muhammad Ali. जैसे आपके माध्यम से न्यूज मिली तो बहुत दुख की बात है कि जो इस सदी के महानायक हैं, जो एक लेजेंड बॉक्सर, उनका इंतकाल हुआ तो बड़ा दुख हुआ मेरे को। बट वो हमेशा कहते हैं कि हर एक बॉक्सर के, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के दिल में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। जी मैं उनसे कभी मिला नहीं लाइव में, बट हाँ एक बार हम यूएस गए थे 2007 में, तब मैं उनको देखा था, लाइव देखा था कि जब वो स्टेज के ऊपर आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सो दैट टाइम आई मेट हिम। रही बात युवाओं की तो ऑफ कोर्स उनको, वो अच्छे बॉक्सर तो थे ही, लेकिन मैं मानता हूँ वो अच्छे के ह्यूमन बीइंग भी थे। आरोशी कासावले दर्यादेगेर घुसपल्ले पोंटून काडपा खातीर मुंबयच्यान अरिहंत शिप ब्रेकराची तयारी नेटान चालू आसा।
फाटल्या 2 ते 3 दिसां भितर पोंटून सुमार 15 मीटर दर्या भायर काडपाक अरिहंत शिप ब्रेकर्साक येस आयला. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा सगळे बरे भशेन जायत जाल्यार पोंटून 2 ते 3 दिसां भितर पुराय दर्या भायर काडून कापपाचें काम सुरू जावं येता. गेले 45 दीस पोंटून आरोशी कासावले दर्यादेगेर मुंगरिल्ले. हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से 2 से 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए अगर कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो। आज 5 मीटर आया सुबह, कल रात को 10 मीटर से ऊपर ही चला था 8 बजे करीब। आने के लिए कितना बोला आपने? आने के लिए 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, कोई मिस्टेक नहीं हुआ, बस चैन नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ तो। अगर ऊपर आया तो कितना दिन लगेगा? आने के बाद ऊपर बीच में से कट मारेंगे, कट मार के एक हिस्सा पूरा चढ़ाएंगे। उसके बाद जो फॉरवर्ड का जो है उसमें एक बांधे करके उसको भी ऊपर खींच के जगह पे टुकड़ा मार देंगे। घेऊया एक विराम.